Allahumma ya basital yadaini bil atiyah papal labba engi duwai lima pammasena nasaba pabbiri maiga ya man idza kalau di napa nari pataru ibacata lauri sininna to maring kalinga malabikeng ya meloe mapasabuk barasanji ya engke batuang ogina papada fada ya engke ribaca rilalanna ya wewetue tahubungi ni nomoro ya engke riawah. Allahumma ya basital yadaini bil atiyah papal labba engi duwai lima pammasena nasaba pabbiri maiga ya man idza rufi'at ilaihi akufful abdi kafah puan narikko ripatarakka ilauri idi puang paleppol lima dararinna atai tawirengi puan nama madayangi ya man tanazzaha fi dhatihi wa sifatihi al-ahadiyah puan mapaccing risakna dan nyarisi pa asewai an ayyakuna lahu fiha nadhair wa ashbah mabilai majappu engkana punnai risakna asitang-tangaran nya asin rupa-rupangeng ya man tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah puan matung ke erisi pa arat dekenna nan nyarisi pa akad dengenna kuito pa ame mengenna ya man la yurja ghairuhu wa la yu'awwalu ala siwah puat de hari-hari poran nuri laita nan ya de tori ellau tulungi mas rilaita puang ya man istanadal anam puan nasan risi tawe ila qudratihil qayyumiyah lauri apaulle apasaranna wa arsyada bi fadlihi man istarsyadahu wastahdah patirongengi nasaba palabiranna tommel lawe apati ruangan nanya tommel law apa nunjukenge nas'aluka Allahumma bi anwarikal qudsiyah ki lauri idi puan nasaba tajam apa citta allati azahat min zulumati syakki dujah tajang ia palesang ngengi koromai petam makum abata-batang ngimapap musai wa natawassalu ilaika bi syarafidz dzatil muhammadiyah nan yaki ellau alat turang ngiri idi buang nasaba palabiran nasak malabbina pangulukkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man huwa akhirul anbiya'i bi suratihi wa awwaluhum bi ma'nah yaitu pangulukkan Muhammad pacapuran nasininna nabi riman nasai dan ya pamulangi menan rori hakikie wa bi alihi kawakibu amnil bariyah dan yaki ellau alat turattoy nasaba wijabijanna pangulukkan Muhammad ripasin rupa-rupa witrinna posalewangeng ngesininna tori pancajie wasafinatis salamati wan najah dan yalopi na posalamakeng nan yana polapperenge wa bi ashabihi ulil hidayati wal afdaliyah nan yaki ellau alat turattoy nasaba sahabakna pangulukkan Muhammad punnayye apatironan ya pallabirang alladzina badhalu nufusahum lillah nan yamanan roma berangengi watakkalina na punnay puang Allah Ta'ala yabtaguna fadlan minallah rigau engkana tuntu isewa pallabirang pole ripuang Allah Ta'ala wa bihamalati syari'atihi
nan ya ki ellau alat turatoi ritopan rita pawang pula nangi bicara sariakna panguluk ke Muhammad tunassari pamasinan ya asalamakeng ulil manaqibi wal khususiyah topun naya sipak malabbinan ya amalak matentu alladzina istubshiru bi ni'matin wa fadlin minallah iyana menandro wa wasimata cipri pacat diorioi nasabak papenya menenya palabbireng poleri pong Allah Ta'ala an tuwaffiqana fil aqwali wal a'mal puatain riki patattai pakkasiwari podainan ya pakkasiwari pugau li ikhlasin niyah karena niat si mata-mata wa tunhiha li kullin minal hadirin wal ghaibin matlabahu wa munah nan ya palabatoi tungke tau hadire nan ya tau de na hadire anuna tuntu nan ya anuna pominasai وتخلصنا من أشر الشهوات والأدواء القلبية dan nyata palep toki poleri pakuragana sahwa na pasue nan nyala samak kasolang ngeri atye wa tuhaqqiq lana min al amali ma bika dhananna nan nyapat lupa ngelalo kipuang sininna anuri puminasai nan nya iya kikapam maseri di puang wa takfina kulla mudlahimmatin wa baliyah nan nya sampiang tokki tungke sara inin nawe nan nya abala patujue ولا تجعلنا ممن أهواه هواه nan ya ajak lalu tapancaji ki sayisa tauri pakarola o lari cinna ina pesunna wa tudniya lana min husnil yaqin nan ya tapangawe lalu ki oleri agasingan na tantuange kutufan daniyatan janiyah koto maniha irita cenninna buah-buah matundrung ngena mata sakriponna wa tamhu anna kulla dhanbin janaina nan nyata lolloral laloki tungke dosa pura ripogau wa tastur li kullim minna aibahu nan nyata sampoi yalla loina punnai tungke poleri ikeng acacakna wa ajazahu wa hasrahu wa iyah nan nya alam mana nan nya atap para pisanna kwetopa atap paulenna wa tusahhila lana min salihil a'mali ma azza dhurah nan ya talomoy yalla loki koromay sininna amala madecenge iya masoli masagalay lolongan na wa ta'umma jam'ana hadha nan ya pallaballaloy addap-udap ngakki iya min khazaini minahikas saniyah poleri gaddo pabbere matanreta birahmatin wa magfirah nasaba pamma sinanya addampeng wa tudima amman siwaka ghina nan ya tapannan nungangi ajana natumama lari laita puang Allahumma innaka ja'alta likulli sa'ilin maqaman wa maziyah puan majapku kita pancaji ngengina punnai tungke tommel lawe pangka matan renenya alab bireng walikulli rajim ma ammalahu fika rajah dan yana punnai tungke tomaporan we
iya napuna wana wairi idi nanya napuranwe وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية nama jepuki elauri di buang rigau engka tak kuren nupula nai pak bere tan rilak ta fahaqqiq lana ma minka rajawna buat dapat dupa ngalaloki sininna cita-cita ki puranwe poleri di buang Allahumma aminir raw'at puapa saliwangi wiwanwai poleri sininna anu mapatak gering-geringe wa aslihir ru'ata warwa'iyah nanya pedecengi aparintana atau maparintai nanya patundru'i tori parintana وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجراه ننيا برجنgi toy appalange napunnai toppanca jengi iya de cenge rilalanna iya assoy nanya tapakyapalangi toy ritu Allahumma اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية buat pancajiwi iyai wanwai nanya iya mananna wanwanna selenge nasaliwangan namasage napakkalinunna واسقنا غيثا يعم انسياب سيبه السبسب ورباه ننيا patap bollo ngekebosi ya malabbange accolok-colokna rilompo enen nyari bulu'e واغفر لناسج هذه البرود المحبرة المولدية ننيا أدم pengetoy tolong tara ingi pau-pau wa malabbi'na ajajinganna panguluk ke Muhammad tunassari pamasinnya asalamaken Sayyidina Ja'far ya naritu panguluk ke Ja'far man ilal barzanji nisbatuhu wa muntamah ya naritu to engkeri wan wa barzanji abbatiranna nanya awakkenna وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية ننيا تبتن tutoy napun nai alabangeng nasaba mapangawi ale nari idi nenya aporyo nari de cenna pominasai waj'al ma'al muqarrabina maqilahu wa sukna nanya pancajitoy siba wa tau mapangawi ale ri onrong akkalilirenna nanya ri onrong arenrengen naritu wastur lahu aibahu nanya sampo ngetoy acacakna wa ajzahu nanya alamanna wa hasrahu nanya atap parapisanna wa iyanan ya atap paulen naritu walikatibiha makkuto piro tomoki yengi barazanje wa qariha nanya tauk bacangengi wa man asakha sam'ahu ilaihi wa asghah nanya tau makkat tengim kalingai nanya tau tumaningengiritu Allahumma salli wa sallim ala awwali qabilin litajalli minal haqiqatil kulliyah puang agama seki nanya abbas salamaki ritau mula-mula tarimangi tajalli pole rihaki kimalabbangi wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala nanya riwijabijanna
nan yari sahabakna nan ya tatulungengi nan ya marewangengi ritu ma syunnifatil adhanu min wasfihi durri sipo ngeri belo-belo inna docilye mengkalingai arampengen na sifat-sifat malebikna pangulukkan Muhammad tunassaripan masinen ya asalamaken bi aqratin jauhariyah sipasin rupa-rupai anting-anting ri para matai para mata intan jauhareng wa tahallat sudurul mahafilil munifah nan yana pochen ningange adappu-dappu ngamalabbi bi'uqudi hulah nasaba achen ningan na pau-pau malabbi na pangulukkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa afdalus salati wa atammut taslim na iya masaro labbi as-salawa nan ya masaro sukku appas salama ala sayyidina Muhammad masairi pangulukkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wal mursalin pacapuran nasininna nabiyyin nasininna surah وعلى آله وصحبه أجمعين كويتو باري وجنن ياري سحابنا يمننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون ما pacingi puakeng puam masaro labbi pelewi anu nasipak-sipakeng wawaka pere wasalamun alal mursalin na iya asalamaken masairi sinin nasuroy walhamdulillahi rabbil alamin na iya sinin na papuje na punnay wipwang Allah Ta'ala puan na sinin na alangi Al-Fatihah. Ya, jadi ya narudendre Pak Duangenna Maulid Al-Barzanji dengan terjemahan bahasa Bugis. Ya ri pakol ni paimeng makadai yermelo pesangi bok Barzanji fada-fada yang kai riba cari dalanna ia watwewe tahubungi ni nomoro ya engkai ridalanna iyewe video ya tai te kolayarna HP ta aro nomoro eta hubungi mamare makke gunai baraka ilori pada idik manang lebih-lebih falori alena tau mak baca nariko engka decen nasi mata foli ri Allah Taala nariko engka tasalanna ya melok dan peka riulo ala birata manang dan silahkan ya untuk dikoreksi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.